жасап жүрген біздің қырғыздың рэперлері бүгінгі сіздерге бүгінгі күнгі байыстан бір дүркіреті қолжауға нәмесе достар. Алексей Урматту спортсүйшілер бүгінгі турниріміздің официалдық açılışını жалғап кетсек. Итоговые дамы и господа, уважаемые любители смешанных единоборств, для открытия приглашается президент Федерации EFC Global Шола Аманбаев, а также Эрлан Улугбеков. Урматтуу спортсүйшілер, урматтуу кыргыздар. Бүгүнкү күндө мушкелерди даярдап, мушкелерди ушундай өнөсүнгө, ушундай турнирлерди уштуруп жаткан бүгүнкү ушул Беловоз шаарынын бул Эрлан Улугбеков жана бүгүнкү ушул EFC федерациясынын президенти Шола Аманбаев ушул кыргыздын патриот жигиттерине дагы бир жолу рашиддерге кол берип чыгабыз. Урматтуу достор, урматтуу спортсүйшілер. Ушул кыргыздын патриот мырзасын өстүргөн аталарын чакырып кетсек. Assalamu alaikum dostlar. Men tungi boyni uyushtirganlar ko'p kelgan ushbu Belovskiy sportchilarga sadaqalar. Rahmat. Ömrünüz olsun. Hazır sizlerden olduğum nesil yok. Sargılarının arasında şu kadar kasıtın arasında tutmamak o zaman. O zaman başlar uyushtirganlar benim babam tanışoğlana çok rahmat. Ömrünüz olsun. Sport bilen dair maşallah. Memnun seçerken sıktım valla. 40 kasetimetle maşallah. Sport bir şey öğrendim. Sizler de Aleyga kapısı var. Sport bilen maşallah. Ömrüme huzur olsun. Elimiz pazarlıklı güçlü olsun. Assalamu alaikum. Dadası vakta, büyüsü vakta, özür durmanda, yollar pazarlığı, lansınların aslanlarına, koşu boya, şahsi okutuyorum. Assalamu alaikum, hedeflesiz kaynaştırma sürücüleri, ошондой спортсмендер, мына бүгүн өтүп жаткан ушул турнирде баарыңарга ийгилик, 5 раунда ийгилик калап кеткен спортсмендерге, ошондой эле көрүүчүлөргө баарыңарга жакшы маңай тартууларга аракет кылабыз. Баарыңар колдоп кетиңер спортсмендерди. Рахмат. Özbekistan'dan ilgili müşteriler, bizim müşteriler, Belovos Sayıt'ın işmanından için direktör sizlerge iyilik talep ettim. Kırgızistan alma, daima alma. Assalamu alaikum, hurmatlı Belovos Sayıt'ın turgundары жана Kırgız elin
жана өзбек туугандар. Не демекчибиз, биринчиден сиздерге чоң рахмат. Ушинтип кыргыздын мушкерлерин келип колдоп берип атасыздар. Кыштын суугуна чыдап ушул жерде мушкерлерди колдоп атасыздар. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Биз не демекчибиз? Ушу Ерлан экөөбүз ушул турнирди сүйлөшкөнүбүзгө көп эле убакыт болду. Ошону ишке ашыра албай жүрүп, мына бүгүн Алла насип кылып ушу Белорусь шаарында ушу турнирди өткөрүп атабыз. Экөөбүз Ерлан экөөбүз сүйлөшкөндө ушинтип сүйлөдүк. Мен дагы Белорусь Петровка шаарында, Петровка айылында жашаганмын көп жыл. Ерлан экөөбүз ушу кыргыздын жигиттерин бир аз спортко деңгээлге тартып ушундай иш-чараларды көп өткөрөбүз деп 2020 жылы сүйлөшүү болгон. Кудай буйрса ушулардын биринчисин бүгүн өткөрүп